Runmawi TV clear to te chibevek ule vanal chuangi kania Chanchinthar ilongai hlang u amasa in chanchin langsar swalte Mizoram sawrkarin leilung chhiatna thlen palh thulha hman tangkai tur thilpek dawng Aizawl Municipal Corporation IMC in Bawngkawn-a lirthei dahna tur in saknaa cheng vaibelchhe le nuai somrat le panga chuang hman danah thil felhlel nia hriat ani Excise and Narcotics Department in Aizawl khawpui chunga hotel le restaurant hrang te dapin dan lovazu le kai noi kolte hman tuna chanchin kim changzokin Mizoram sawrkarin leilung chhiatna thlen palh thulha hman tangkai tur thilpek dawng Toyota Kirloskar Motor Private Limited in Road Safety and Disaster Management lama manatana Mizoram sawrkar nena excavator JCB pahnih pek chu Bawngkawn Chief Minister pulal du amakuta hlan Chief Minister chuan Disaster Management lama hman ro to tham tangkai boxi neibel awanga lom mati thua soya Toyota Kirloskar Company in Aizawl Traffic Management ti changtlun na tura thilpek te chapchar kut sen so tam tak tho te le Mizoram tana luan chhuana dang te po alo hriat thu soin lom thu asoi Toyota Kirloskar Company Executive Vice President le County Head Vikram Gulati po in Mizoram in leilung chhiatna atopal po chan chhuale chanpui na tho na lama mantura thilpek chu pe ani thu asoya CSR kaltlanga Mizoram tana malak na dangte asoy bok Aizawl Municipal Corporation IMC in Bawngkawn-a lirthei dahna tur in saknaa cheng vaibelchhe le nuai somrat le panga chuang hman danah thil felhlel nia hriat ani Director of Local Fund Audit DLFA report alandanin IMC hian Bawngkawn sa hrang peng bula Atal Mission for Rejuvenations and Urban Transformation amrut nuai lirthei dahna in chong multi-level parking sa turin rahman na siama he in sakna atan hian atira na thok tu ten anin rem na aya zahni sumni parukdon sumsen ani Audit report in atarlandanin lirthei dahna tur sakna munchu lalbiak dikiram ni in meter zahni somsari panga point pariat bialazaw LSC number 182 of 1980 le meter zahni somkwa le pakwa point pahnih pariat azaw LSC number 306 of 1980 te ani ram nei tu nen November ni somni pahnih sang ni som paruka inrem na siam ni in he in sakna atana sen so tura atira ruahman chu cheng vaibelchhe ni nuai somruk le pathum singkwa sangkhat le zariat som pahnih ani lain sumro man chu cheng vaibelchhe riat nuai somnga le pakwa singriat sangkhat le somthum le pahnih ti pun ani thule atak taka he lirthei dahnan in sakna atana sen so chu cheng vaibelchhe sari nuai somriat panga singriat sanga le zaruk som pathum ani thu report chuan tarlan ani thung he lirthei dahna in sakna hian amrut in kai shwaina po zom ani lo ni in audit report chuan tarlanga in remna ansiama chuan he in hi kumsom thumatan ti ani lain audit ani lai kumruk nuwa po he in atang hian IMC in chengkhatma Allah mulet lo mai ni lovin tun thlengin he lirthei dahna in chhong hi hman tangkai ala ni lova cheng vaibelchhe le nuai somrat le panga chuang sen na chu lova puisum senral na mai ni in audit report chuan atarlangani IMC thunei tu te chuan he lirthei dahna in chhong hi atira amrut sum manga saktum ni ma se amrut sum chu mang le talo ni in an soithunga August nili sangni somni le pahnia IMC Executive Council chutkhom chuan lirthei dahna in chhong chu IMC Plaza Bawngkawn ti in aminga thak thu an soibok February ni sompanga sangni somni le palia IMC Plaza hi zote projects zarkotin kumthum chunga tan thlatin chengnoi thum singriat choya lwa ho tura inrem na siamani kumsom ni chunga kumtin za chenga alwa man pung turin anin rembok IMC in soifiane hi auditor te chuan anpom lo thunga kumruk chuang man tangkai lova cheng vaibelchhe sari chuang sen na chu soimam thei ani lo thule aram nei tu in he building chunga amador alo siamut po thil felhlel tak ani thu an soibok ani
Excise and Narcotics Department in Aizawl khawpui chunga hotel le restaurant hriat te dapin dan lovazu le akai hnoi kolte an man. Puan to angin Excise and Narcotics Department swan Aizawl khawpui chunga hotel le restaurant hriat te dapin dan lovazu le akai hnoi kolte dap chwa vaibelchhe an kalpuya. Department in an Instagram account ta an tarlan danin felhlel venga bazin chopstick le hotpot grace restaurant te baka chuang veng thara silver spoon restaurant le chuang Falkland Junction a heritage lounge karaoke achangin zu le akai hnoi chanem tak an mana MLP ek tlo chanin thubuai an ziak lutani. Excise in zu le akai hnoi an man te hi sap zu le beer chanem tak le rak zu liter somthum le pasari baka thil dang te ni in sap zu an man zinga sap zu changkang an ti ang chu chanem tak atel bok. MNF President Mizoram thangan anin soi anga omlova ZPM apu Kolasip District ka MNF visit ling thar telom puina diakon waime hall Kolasip paneya MNF President swan thu soin ZPM party chu it sitin renga anin sorawanga mipuin an thlantlin anin soi anga omle silova apu ani MNF President swan ZPM chu an soilo ang lirin anom tani ina soya kumkhat chuang an sarkar chungin sarkar na thoka ani telin an tlaniam zel nia soin sarkar na thoklian an nui asa a naupang in khwalem kan ang anti ati Mizoram thanga chuan sarkar na thok te deu ho po an lung oilo mek ni asoin can survey po an thliar to lo Dr. Wal an phin le a healthcare te an diswak bang vek ti in naupang le zirtir tu te po an lung oilo chhole mek ni ina soya sikul din mun sang zoka kan hlan zong te kha an cancela finance minister in athei kati awanga kati ani covid chipui lai po in atheya covid omlo hnuwa po athei lo anti ta si hi amakhle chief minister hlui chuan atibok sarkarin so thing thar tur zat niya sha te changa mun soma mun khat po ala leilo nia soin MNF President chuan so thing le thlai te hi thing tum anga da chata du huna shal tum chi anilo ahuna senga ahuna shal anga yati a sarkar chu kutna thok tu te a ani telin atlahniam zel ni ina soibok MNF President chuan mipuin MNF nge khan lo rin tlaka mipuin kan lo chorani anti chan le mek ni na soya ZPM chu ani telin antlahniam tul ni in a soibok ani Professor RL Thanmoya lekhabuziak chura thonthu namshang te soidan ti chu voin khan chief minister pulal du oman assembly house conference hall atlangzar lekhabuziak tu Professor RL Thanmoya chuan lekhabu samthum le pasari alo boy pui ve to zinga tun chumatlangzar tak chura lekhabu chu a hau tak ber pol nia asha thu asoya nampeng shang ten anma ni chunga zia ka da fel thlep an lo nei lo thu te nampeng somthung velin chura chanchin an nei nia asha thu le chung zinga namsom paruk vel te thon thu chau chut tun chuma hian ala khom theiri thu te asoibok chura thon thutlang zar tu chief minister pulal do ma chuan chura chanchin hian zofa te hi nam khat kan ni zia min shila nambil chong te adang lam hlek angin aming po alo dang lam hlek chawani atia hele khabu hi zofa te in pum khanna konga achangkai do ni in asoi zofa te nam chawbul chui chwa sarkar pompui le mi puite pomtlan nei chul anti thu po chief minister chuan soin abulchan tu tur anin siam chhomek ni in a soya sarkar chuan zofa te chawbul le in pum khatna angai poimo hle ni in a soibok chura chanchin ziak tu Professor RL Thanmoya chu fakin chief minister chuan lekhabu chi shang ziak chin a lekhabu te po high school atanga university thlenga zirlai bu atana manchin anha thoro bui tak te awanga India sarkarin Padma Street soimoina alo hlan to ani thu asoya Mizorama Academy Award Literary Award Pubuanga Award te po lodong to ani thu asoibok ani CSS noya thokten lung oilo na lantir chunzom lovin sarkar malak na an ngai changdon All Mizoram CSS Employees Coordination Committee AMCECC shwai tu te chu sarkar la kalung oilo na an lantir chungchanga inrin ni khan sarkar ayo tenen anin bia a sarkar ayo ten CSS noya thokte thilput ti hlotlin dan kong dapui an tumthu an shilawangin vo ina changa tunkar ni lai ni thlenga a hu hova cholla a sarkar kar chunzom an tumchu
chu an chul in rinnia in piak na hian sarkar lam ayo in DPNAR Minister Puke Sapdanga advisor to CM political pulal muanpui punte Chief Secretary mo phurna lamek tu puh laleng moyale DPNAR ho tu te antela CSS nuaya thokte ayo chuan sarkarin anlung oina khop ruang manna chatak an siam sakzel an be sei thu soin sarkar malak na avoid cha viawani ero chuan anomzel dan tur chu executive committee in arele tu thu an soibok CSS nuaya thokten lung oilo nalantir zelova sarkar malak na ngai chan antum chan nia antarlan te chu DPNAR Minister Hova Ansoi Regularizations of CSS Scheme 2024 point number 4 sub number A same post under the same scheme chu service seniority chhiarna atan man thei ani tur thu andon awangte DPC chungchanga CSS scheme in aphut angtaka CSS concerned department in proper recruitment process angalak chu pom thei ani thu DPNAR ho tu te achanga andon awangte corresponding post chungchanga DPNAR minister in representation thelu tura ati angle achul anga bo zui sakzela in huama wangte le pulal muanpui punte advisor to CM political in no work no pay order sutle tura chaktaka malak atuma wangte in sarkar malak na chu ngai chan le ri antumti thu chwa siamin antar lang ani I-League season thar khel thei turin Mizoram Football Club hluntak Chanmari FC anin petlinga I-League season thara Mizoram atangin club pani kan hmudon Chanmari FC hian I-League khelme ka pani na din hmunlo in an nuai chia omin an phak thei to lova an din hmun so ngetin pakhat na Diamond Harbour Football Club nen season thara I-League khel turin anin tangkai ani Chanmari Football Club hi kumsang ni song pakhata din ni in Mizoram Premier League champion voi ni ani to a Independence Day kapa tepo champion to in Mizoram football a sulnu ro pui tak tak an hnut chha to Chanmari FC coach Roching puya chuan I-League khel thei tura anin petling chu lom om ati thu so in player tele coaching staff te tho rimna ani thu asoya bulchan tur chau anlani awangin mipui thlopna anmamo zel tur thu asoibok I-League champion lo ni to Aizawl FC president Purabart Romoy roi te po in Chanmari FC in I-League an khel thei tur chu alompui thu so in Mizoram mipui te ta na tangkai tak ni thei zel turin du sakna alan bok ani Mizo Academy of Letters MAL Book of the Year 2024 tan F Vanlal Rochana Ziak hun in herkara so fate ti chu thlan ani MAL chuan kumkalta sakni somni pali chhunga Mizo chonga lekhabu chuak zani som pangazinga lekhabu chaber Book of the Year 2024 atan pu F Vanlal Rochana Ziak hun in herkara zo fate ti chu vo in khana thlanga Book of the Year 2024 loman hi naktip April ni somni pathum INPR auditorium MAL Foundation Day lomna hlan ani ang Tunthla ni somni paruka Aizawl International Half Marathon AIHM Buatsai Anidona RG Stadium Mual Puya Changa Tlan Chwa Tur ni in RG Stadium bok tlan let tur ani half marathon thuizong hi kilometer somni pakhat point pakhat ni in minol pui tel theina tur open race kilometer som fun race kilometer nga ba ka kumsom changa kumsom panga inkar te tan junior race kilometer nga athui tlan tur Atelbok don category pathum half marathon open race le fun race sa aticha mi pangatan mi pale meichia sangveve in loman siam ani anga junior category a ero chuan mi pale meichia chenshan ani lo thungang half marathon kilometer somni pakhat point pakhat darkar thum chunga thleng man 10 finisher medal an donganga tlan thleng zong in www.aihm2025.com atangin ni somni pakhat chungin timing certificate and download theyang Loman half marathon kilometer somni pakhat point pakhat mi pale meichia first prize cheng nuai khat singhi sanga second prize cheng nuai khat third prize cheng singa fourth prize cheng singhi sanga fifth prize cheng singkhat sangni open race kilometer so mi pale meichia
First prize cheng sing nga, second prize cheng sing thum, third prize cheng sing ni, fourth prize cheng sing khat sang ni, fifth prize cheng sang sari. Fundraise kilometer nga mi pale hmeichhia. First prize cheng sing ni, second prize cheng sing khat, third prize cheng sang hriat, fourth prize cheng sing sari. Fundraise kilometer nga mi pale hmeichhia. First prize cheng sing ni, second prize cheng sing khat, third prize cheng sang hriat, fourth prize cheng sang sari, fifth prize cheng sang ruk. Junior race kilometer nga. First prize cheng sing khat, second prize cheng sang hriat, third prize cheng sang sari, fourth prize cheng sang ruk, fifth prize cheng sang nga te ani anga. Registration fee India mi tan cheng zasari som kwale pakwale, foreigner tan $, som thum cheng sang ni zanga som hriat pakhat point poisa som pahnih ani ang. Hein elna hi Mizoram Sarkar Innovation India le Athletics Federations of India te changtlangin an buat sai ani. MPCC President Pulal Thanzaran ZPM chu engkim titheya in ngaya mipuya inzuar ataktaka ero engma tithele silo ni ina soya eng anti thela uzia Mizoramin amumek ati. Dampui mamit vongonzo damdiaile swarliap khwate voina tlona heng thu hi MPCC President chwana soya Mizoram politics in thak danglamna bulin channa Aizawl Khopuya Local Council in Thana Congress kanche chaberti in heihian Congress Party thole thwai tura mipuin andu zia alantir ni ina soibok. President MPCC chuan ZPM Party in ain tiam angin phur takin kutna thoktu ten so thing ching ma se ril runa in anom ta jok nia soin MNF President MNF Sarkara kutna thoktu te mang angin chem tumnen Aizawl Khopuya kong anzo thule tuna ZPM Sarkara po kutna thoktu te ril ru na le mang angin rap thak taka lung oilo na lantira kong anzo mai lau khopin anril ru anani ina soi. ZPM le MNF Sarkara Mizoramin mang anna nasatak atok niya soin Congress a Sarkar chuan Mizorama tharau malsom hlimna at heng ni in MPCC President chuan soya Mizoram ahimani ati. Pulal Thanzara chuan Congress Sarkara sakhozalen na at heng niya soin namhnufual le claim zok te anhim chin ni ina soya senchala Congress kai shwai Sarkar ading theireng to niya soin Mizorama po Sarkara mipui beise na aniam sot ema wangin kumsang ni somni pariat ma in thanchat mai po achu lawang ti asoi theilo ni ina soi. Kalphung thar Sarkar nuaya mipuya sumleng wak atlem niya soin rihlo alwara Chanchinthar chiarle ngai thak she khopin thil thleng chalo atam ni in MPCC President chuan soya Congress Party a Sarkar lo chuan ram ahimlo ni in asoibok ani. Education Minister Dr. Vanlal Thanan Mizoram zirna din hmun choi san ani theinan Mizoram zirna din hmun zir chiang turin Niti Ayok ansom niya soin anzir chiana mangin Education Summit kan huai hot dona kan harsat na lai zon chwale asut kyan dan tur ngai to ho turin machop kan nei mek ati. ZPM Party chung in khom voina neya he thu hi Dr. Vanlal Thana chuana soya hepa ka hian Mizoram Education Reforms Committee din ani thule na sataka ma anlak thu asoi tun din huna ramsiam chaturin pulal do amakai shwai Sarkar a chaberi ni ina soya mipui beise in ngana chun kan ni ati. ZPM Party chung in khom voina neya he thu hi Dr. Vanlal Thana chuana soya zirna konga Sarkar malak na shang soin an Sarkar chu Mizoram siam chatura chaber aniri ni in asoy ani. Zirtir to semrual na turin transfer rules an boy pui mek ni asoyin Education Minister chuan kansual mum thei chep to atiya. School siam chatle sak chhatna te zirtir to din hunte mipui mu thei turin vsk mizoram.com an phauchwa thule mipui te po in lo ngai event se adu thu asoi. Minister chuan Mizoram Government School Teachers Union 10 batch dungbela Sarkar la kalung oilo na lantir mek chungchang po soin Education Department in thei top chuan tana ma alak na te ngai to chuan anlung oi zolo chumak ati thu asoya dan omsa in school upgrade tura a huam lo tepo antil thei na tura dan an siam bel mek thule antana dan omsa in school upgrade tura a huam lo tepo antil thei na tura dan an siam bel mek thule antana ma an lak na te chu ngai chang thiam sela adu thu asoi.
college lama po zirtir tu in dailo na ana sathu soin MPSC kaltlanga lecturer somthum direct alak tummek ani thu asoibok Dr. Vanal Thanatsuan Sarkar na ansantirin India rama zirna te funga Mizoram chu state le UT somthum le parugzinga aniam berdo tu ani thu soin hedin mun chwanom lo takachanga mason tura thei topan chwa thu asoya hedin mun hi sarkar masa achanga anchom ZPM sarkar tan anbul channa ani thu soin hedin mun achang hian midang te phak tumin thapui tho in kan tlan meka kumsom ni le kumsom pangat chuang lo sarkar to te khan kan ramzir na siam that antum tak takem ti chu kan din hmuna chang hian alang chiang hle ani ati Education Minister chuan heti chung hian na satakin minbeya minbe na lama pianga hoi hman kan nilo state le UT dang te po phak tumin Mizoram sarkar chuan malam kan pan me kani ati a sarkar masate khan theitop an chwalo kan tilo amaro chu min thlen pui chin hi alungoi thak lawa mason kan ngai em ani ati sarkar masa in an term top don lama tlan chechungin school za somria chu sarkar skula apuang nia soin dan be chantur omya lovin school somnga le pani chu provisional adoksa tangkai anni atia lamsam school omsa le athar an puan chu zale pariat lai ani thu asoibok upgradation atana school an chop chwa chen khat chu naw pangpo nei lote building po nei lote chen khat om to lo defund to tele khotlang en kolpo ni lo private school te an lo oma MLA in thlan om tur clear chunga anti ani awang khan aphuai loi hle ani atibok Mandalay che vela airstrike wangin mi somli le pakhat an thi lirthei tuarna tak Myanmar rama khawpui hlun tak Mandalay che vela international organization in chanpuina le chomdolna aboi puimek lain Myanmar military council ten thlona mangin mi pui an be renga tun thla ni khata changa ni somni thleng khan he be na awang hian mi somli le pakhat an thi to nia hriat ani Myanmar military council hian Thilpek yun township airstrike voi som pathum na in Shigu township voi li le Matara township voi khat an neya henga te hian civil mi somli le pakhat an thi ba ka hliam tur mi somnga le pariat anom nia report ani bok thizinga mi pasari te chu kumtling lo anni Myanmar military council te chetna awang hian zirna school building pakhat po achia a chena in somnga le pali acheto bok Myanmar sipai le anthural pui phiasoti campa sipai ruang somnga chuang hu ni in ral thuam tam tak mi pui sipai ten an man sak bok voin chomhalam khan CNF CAN le CDF KKG te changkopin thuthar thedar tu te komin CDF KKG chairman puzabui thong chuan Sagain region kalimyo khotlanglama Myanmar sipai le phiasoti camp panga an lak na Myanmar sipai ruang somnga chuang le ral thuam tam tak man ani thu hi asoya kanparni kempa ruang sompanga mu ania minto le ongthaya lama ruang sompanga chuang mu ni in kyan lama ruang sompanga chuang mu ani ati CDF KKG major operations hi changral sipai sompani te tho ho na ni in joint operation po an nei do ni in an soya mi pui sipai changral te chuan helai hmuna hian ne na changma se mi pui poi soilo mi tam takin twal chung in do na an tuar na sa a Myanmar sipai ten kalei khothlang lama airstrike voi sang chuang an nei na civil mi sompanga an thi ba ka mi somli chuang in hliam an tuar to bok ani Kati zong kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani